Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ewaku Makassar. Oke sahabat, di kesempatan siang ini aku lagi berada di Makassar, yaitu lokasinya di Stadion Barombong. Stadion sepak bola Barombong, bro. Itu di kota Makassar. Oke, kita akan review jalan-jalan di seputaran lokasi Stadion Barombong Makassar. Jangan lupa tonton videonya, subscribe share Maulana. Ewaku Makassar.